Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Shout out iti #1 sharer karag iti drama tayo ani pagayam Catherine Park. Ken karakay amin adumdumngeg. Agla-like, agkom-comment, ag-follow ken subscribers iti dayto a drama mi unay daytan kaka kastameten ti anaraar tinamnama ken ka Manong Roger. Shoutout pa karag iti non-stop commenters tayo ada Imelda Velasquez, Roselyn Javier Hill, Elena Rabon Pahe, Jose, Ray Madulay, Geraldine Larocco, ken kadakay aminen papagayam. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Buntog. Dito'y drama tayo. Unay detan kaka. Nakita ka din ni Bubaw alimabas dito'y paraangan. Kano sa dino tinagturungan na. Masapula maalakin ko na ti pinidot na karne nga ibilbilang kao. Isa kamakamag. Nakita ka din sa dino tinagturungan na hapin ay. Nakita. Kendo nakitak met. Nagpaabagatan. Ijay, titinurong na. Nakitak pa nga dabit-bit na gamjak masinunoo. Doan niya day. Itay kayo kay asumanao. Ngam awan mo't makitak ataw dito. Malaksid ka na ta. Sino ka niti kasasauyaw? Nitatang mo Ay, amang pay anak kaadayawn. Addan iji sampulanggit kam kasasauyo pa lang. Unay daytan kaka. Nukas jay nga adda kasasauyaw ket pimanawan. Isardeng yumutten ati agsao tapno di da kuna nabagtit kayon. Unay daytan kaka. Daytan ni bakit kaw kumangikam-kamot kanya kiti 2x2. Isang agkamangak di tibalayaw na na. Nananay, saan ka nga umunag di tabalay? Agsasaw kayo man nga awan kasasao na nanang. Narigat ti may ramraman itiririyo nga gasawa. Kasasao na pa lang di tao nga awanan iti imatang na. Imunag Isang kamot panawak di man langan. tabalay. Ay, apay nga ita. Basta amutan na. Una yun na talaga ni nanang. Makatawanan nga awan di kasarsarita na. Ngam itultuloy na pala kagsasao. Ay, una na kaka. Nakabumbuntok tumag. Apay mat ni nanang. Di na lang maikat niya kinabuntog ng agsaw. Un nga rod manong. Nalabas ti kinabuntog na. Nabayag nga awan ton di tao akasangsango na. Ngam madama pa lang agsasaw. Unay daytan kaka? Kababain, no da sa bali at tao ang makaimatang. Sigurado nga ibagada abagtit. Talaga May ramraman ka pa nga ibagada abagtit. Isungarod, mabalid kat umadayo akon. Nukas niyang ada kasarsarita na sa dumanaras. Di na mo tagdaras ni nanang manong. Super buntog. Tay kunadan iti Lucano. Malaes ti sida abaddeken na. Una detan kaka. Ne, ada kasarsarita ni nanang. Ngamjak mo't makita. Kano imbaga mo't nga agpaiso jay bilin mo. Di na mo nga rod tinumpal. Pimanang siguro nagdardaras ti kasarsarita na itay. Ada siguro dinamag na kaninanang. Ngam dinan maorat ti resulta. Nagbuntog tumat agsaw ni nanang. Awan lang nga rodan di kasarsarita na. Ituloy na pa'y latagsao. Unay daytan kaka. Nanang, nalipatan nyo kadit isang kaibagak ka na kaya? Isang kaibagak. Ano anda kasarsarita yung kat
No imadayudan, sambutin nyo ti agawi doon. Saan kayo ngagtagtagari? Ngamin, awan mo ten di kasarsarita yaw. Bareng ano mangag napay. Saan nan amang ate mawarkat karudan? Nang runa no tumartaray di kasarsarita yaw. Sa kastaunay mo tibuntog yaw. Ay, awan latam mukaw na nang. Ha? Nung amin itultuloy yo pala ang tibagbagayaw, nga oray awanan di tao. Kas kaila makisarsaritan iti sana makitkita aparaswa. Wano saan? Ibagada ang mauyong kayaw. Oray na itan kaka. Ika, anak, saan aya animanen Carlo dayta? Tumartaray ngagturong dito, oy. Nay, Papaymot na ita tao. nay, Kakasla makikinat sirakan kanayaw. nay. Agora kayo na nang. Umay dito. Nukas jayan ang sumagpaw ti tao, no si malingbat. Agsardeng kayo na tapno mangag ti sao. Nang runag at buntog kayo mo't. Saan kayo amalmalpas ngagsasaw? Gapo iti kinabuntog yaw. Lumog na parang. Lumog na. Ay, wala letan. Kaslaman iti kalmanan. Imbaga manan nga ilamang da ka. Asino ayaw ti kakinkinnatsar mo, Karlaw? Wano ka-hide and seek mo? Just kay kamay. Agore ka, tanglingadak niti kabilit yaw. Anda iti balkaw. Apay ayang may. Kinaratinak ni Bakal. Kaano pa yan nagbali na karatista ni Joanna ang asawam? Tunggal makapungtaw. Agbali na karatista kan baksar. Itakot ikamkamat na kanyak tayo asa nga igam na. Nagluko mo ito ni bakit mo? Kitaan nyo paray. Kitaan nyo nung sumungad tayo bagayong awanak. Magpigpigar-gar tila sa nasagkon na maataki ka ano kasta? Di ka agbut-butang. Kasta itaramidam. Kiktutom ni bakit mo kasta ngagpungtaw. Akagidan di panang tibab mo kinkwa na. Nulaawan na ka. Paggidan ta imam nga iyarabis kinkwa na. Kita mo di mariwang kat na mga nukalat kag parintumang. Kabalak nga ta, maramidan na ita pare. Kabalam, talalaki ka. Napigpigsa ka ngam ni bagat mo. Ngam na kalaban mo tilintag, no kasta. Mabalinda ka nga ibalon. Ay, diyak kaya ti mabalon. O di, iyo man mo na iti barangay tapno bagbaganda ni bagat mo. To, suray jay. Sana mabagbagaan. Kasi kamit pare Carlo. Nagano kami na mabay. Ni pala Joanna tinapiling. Pinikot nak pare. Ay, hawa. Kapoy ka pare. Di ka latultuladan ni Marciano. Agsusukot ti asawa ka na nobya na. Kan nakarangrangas iti babae. Mas da awak nga raw. Maminsan lang mo tapasubsubam ni bagat mo. No timulat ta kabalan. Agtaray ka na di barangay hall inton kamatan na kapay maminsan. Saan na diti balay ti pagtarayam. Nay, adda ditan ni Joanna. Naglada mo matangin baganana. Ay nakarlaw, di mo mapangnamnaman ni nanang no pinatakan. Nabayag kanton anaunat, ibagbaga na pala nga maunat ka. Ay, umpunin ka kaunin. Indakiti si Ariaw. Ay na. Kasipag na itataw. Unay na itan kaka. Nadarimus musat kasawak, parwarin nyo. Di ka man nagkarit-karit diti pagtaangan may si Juana. Joanna, durbab. Gusto na may turod nila kay mo ti Omar Rabes. May turod ka. Ibagbaga makaritak. Nung sika magayam ti karit. Maday ti aramida may ti asawam. Mauman to rajay kat isina na ka. Sana siya tibutbut nga nyo. Ado di tatag gusto ka niya. Ay, awan ti mangayat kan ka. Nukas kan ka malabas taos nga asawa. Dadan to mangayat kan ka pakiasawaam. Bulbulun na ka. Nukas ta ti panagniw-ngiwat mo. Iso nga agamiris ka man, sika Juana. Joanna, awanan ka mo titibayin. Mas bagay mo ti Juana. Pumanaw kan. Tama nga no, idoron-doron ka dito.
Awan bain mo sumsumrek iti naladan me. Kayat mo, tay papulis ka. Ha? Amom, si ka Juana. Malas nila kay mo, ta si ka tinaasawa na. Awan na pulos pa kaidayawan nakin ka. Gapo dita nagdakas sa kababalin mo. Pumanaw kan? Katawaan da ka. Taan unreasam nila kay mo. Kababain kan dito barangay tayo. Gapo iti aramid mo akasta. Nager, bungangera. Awan daydayaw na. Oh, di ka makatagarya niya. Pasulmumot ngamin. Di mo pa'y makasaw nila kayo mo itinainayad. Imbugtak amin. Agbalbaliw kan, Joanna. Oh, Joanna ko na akong, agbalbaliw kan. Magawid kan. Kat amirism amin ngimbagbaga. Ay, pride pa'y lang, mate. Unay daytan kaka. Pagyaman paray, binagbagam ni bakat ko. Masyanak kamit kan kakarlaw. Under na kamutlaw na yun na dya babae. Kilgaam sang paminsan, no sana maalay tinasaya at sarsarita. Marang no makaamirisan, iti panang pabain kan panang bagbagam kin kwa na paray. Bungangira na diyang asawa, kababain. Imbagpay kanina nang mua, ta nalailong agsasaw. Ha? Kas jay kumamot ni bakit ka? Anya? Pay kayat ko langan atay nakapsot kan buntong ti panang sa una. Ngamtay dugdugsak akanayon. Makigpigtutak itingiwat ni bakit. No agbusay akasla igam. Una detan kaka. Pagyaman akmanina paray. Awalan yaman na paray. Agsyat naman kidi. Saanan paray. Amangan no karatsyon naktumanan ni bakit. Saanan? Nakaamiris na jayoy. Saan mo na nagtagtagari, idi pinagsasawakan, binagbagaak. Sapay la kumaa. Basta sayaat ang mat ni bakit mo. Kasarita mi tinasayaat. Lailwam, kan bagbaga mi tinasayaat. O nadaytan kaka. Tatang, Melanie ading. Agsasarita tayo man, itatanapan nagmarket ni nanang. Apay ka di manong? Adumot nagiti maghiday-dayaw ka ni nanang. Gaputan na inayad ka nung agsasaw. Saan naman nagbugbog ka kan man nakiapa. Talagamot manong? Saan tayo na dildilawan ti kinabuntog na. Una uta ako ng paulaw baraw. Nasingpot ni nanang. Unmat? No, kaslakin ni manang Joanna na kangyungiwat, ay, awan lat ang mukon. Wala. Agam matuokan ka mat, lukas diyang agdardaras ka. Saan nyo nakasasaon no pagdamagan? Tapno saan kayo ang mataktak? Tangamen, makatawon alapasan na ti may sa sentence. O, naidaytan ka. Agdudumang agpaso ti panagsasao ti may sa tao. At nabuntog, at naparta ka kasla bilit na sana mauawatan. At damot kasla kimat kan gurood ti panagsasao na anak amamak. At daragiti nalailaw. At nagubsang. At dakas ka ni Joanna. Ay, just kikit eh. Makakatawa akmot kin ni Manong Carlo. Kunana akaratyon ni Manang Joanna. Anya nga tatilangan ni Manang Joanna ako marate. Kan anya nga tamot tilangan ni Manong Carlo nakaratsyon da. Permi siguro ako loob na niya. Ay, wala. Di ka mapampanunot ma si Camila na ay. Unay daytan kaka. Ano? Nay, Paulo. adamot Wala nang. Ada ni Carlo. Kinarati daman siguro. Kat umay man na naglamag. Paray. Sana yang ngay bagakin ka. Nga iji barangay hul ti pagdiritso mo no ti babamlatan ni Joanna no kabilan na ka. Sana day ka ti bagak. Anyang arugay. Nagkinaawatan kami. Gapukin ka. Iso nga umaya kagyaman paray. Ha? Anda pagsayaatan ti panang pabain mo kun kuana.
Ha, Kas tamat iti pamagbagam. Impangag na ka. Ay ka, nagsayatan ngayon kasta. Blow out nga roda na. Wala, lay talagayam. Masit la ray taparay. Dak-dak kalamot la jay na aramidam Isa sige, umay kayo ijibalay. Taad na basit pagsasangwan tayo. ay Manay ng basaya, manang naray. nagsayaan. Nagiging mulay na itang kaka. Mulay na itang kaka. Wan gagayam, san tayo adil-dilawan ng itibuntog, nang runa nung nasayat ti kababalinda. Ti dilawan kan ilintag kat daytay nagugsang nga tao. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Buntog. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itintay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.